Ka Committee on Empowerment of Women ka yung dorbar tauan ka jela hapo ka jingalam jong kong Santa Mary Shela MLA kum ka chairperson hagakat santrik yayong kalapenlong ka jingle jurip syakashnong langtor Eastern West Khasi Hills District ban but din halor ka jinglap ya ka metyap jong kawe ka longkami bat ikhun badang arbanai hapo kawe ka pung Kani ka jinglen kalong ru si benta wan penpau ka jingadan ringkat lang bar ka jings ngulem na ka benta ka yeng ka sem jong kani kalong kami ka bakerteng ka kong dari sha lingdo ka bala klat no haringkat ikhun rit jong ka. La ban kedo ba kani ka jingjia bas ngosi kelawan jia hadin balalap dien ya ka met yap jong kani kalong kami bat ini ikhun rit jong ka napo ka we kapung hakasnong kenchi langtor haka artrik uluber baladam. Kini kishikmi shikhun kila jar ngai na du kashitarik leber arajar arpasan. Shibenta jong kani ka jingle jurip ka chairperson haringkat kidkot ka committee kila let jurip ru syaka jaka bala jia katika jingjia bas ngosi haka bala penlong ru ya ka jing sengap jar ka baar minute kum kadak ka jingle buram ya kini kilanot. Hadien kani ka kenhun kelahir Shamairang Police Station haka ba kila penlong ka jinga keren bat u additional superintendent of police ubak perkat lang suciang lembat u officer in charge ban bishar halor ka jingyat ka jing tokit kabaya deibat kani ka jingja. Ki dekot ka komiti ki balaya don lang ha kani ka sngi ki kentup ya ki MLA ba Matthew Beyond Star Kurba ba Adelbert Nongrum ba Bright Star Well Marbanyang Deputy Commissioner ka Eastern West Khasi Hills kong Anita Karpor na lor kiway. Nogon yang dala dan hakata kabunta kanyara tunyara. Kamu kabasay kedar mentah nakalian bukti ang kibayang basam kong dari sya lindok kopi kuah kopi terang kalong di sya sabi ko kung samdo nomor hangi dari si kalau konong ke isu kalau balik kaman do yapi kung kolong yolong seb kung kejap ndriu na do na pat ya mensil boleh mah cuma diangot Yang sepersangkat balak apa yung haling ko nando yang sepersangkat bayi kami nak menyerap ya ka kamta kata kajing kahok jongpi yang bibisar ke padahal kan yang saya push mengambil jongnya siya kot na siya kadungan nuka ayin kadam ka sa police department yang sepersangkat nakan niko committee jongnya dapat ko slayra in sa ajing TPP in any of these days or months nakan nuko kom hang nuko poy kita ikot isla jongnya nakan yung disiyo kaya in sa kiyahin manta jongpi ang kalian jing komite di kuat ng kaya senang tahu mah Senong ilam senong. iya sadar Senong ri hasuki DC dan hotai polis. Instead inquiry dan constant memang last time ternyata ada tak ada tak no ini constant memang hero kinhun om bikin up proportional bagi pada Indonesia ketika tak no national DC officers dan constant jadi inquiry nang ba kani dalam dia su bilong kami Ada kasupi dia apa dia ni lo ban kita jalan kalau di mana pun itu sampai dengan hero dan start ting yui di sini ko pun pen kilo ki phone number ni don sa IP kilo jujur ayo ki tip ni saya pasang menekan kilo ki kam don kam jongpi kam kata tara jilon kam ka hok ban bisat no ni saya